Hayi sicela nje ukuthi sibonge kubambisana lokukhona. Inhlangano yakwaKobwa sineHhohho Regional Football Association. Lapha khona namuhla sitophetha umsebenzi wethu. Lapha khona sihlanganisa insha yakulendzawo yaseNorthern Hhohho ngetindzaba tekudlala ibhola. Lesikubona namhla sibona sive nje ke lesinindi kakhulu ikakhulu insha yethu lete yaba ingcenye yalomsebenzi. Lesithithe nasiuhlela sinalaba bebhola. Inhloso yethu vele bekukuthi sithathe insha lebonakala ikhona la eNorthern Hhohho siyibuyise kutemidlalo. Lapha khona lokhu kulandzela ekuthenini sithi siyinkampani nasisondzela kuso sive. Insha ke ikhale kakhulu noma icele kokube sihlangabede endzabeni temidlalo kuze itoba busy kuze mhlawumbe itokhona nekokuthi inciphise kubonakala kwenteka kwetinto letingebucala bese ibonakala ibangileta uphindze futhi ibe nekugijima lokuphindze kulungise netindzaba tekuphila nje ke ihealth yebantwana. Bathi ke nabacela sase siyawenda lo msebenzi namhla ke sibabonile befikile ngetinombolo bagijima la egroundini siyabona nalokudinikela kwabo nelizinga lemidlalo lababonakala bawehlisa noma bawuphakamisa kumsebenzi lobonakala usezingeni nje lelisetulu kakhulu. Nathi nje siyinkampani sibambisene nebalingani bethu baka Football Association ngalana kaHhohho sithokote kakhulu kubona nale turnout lekhona. Abeshongweni ndawuchubeka inemende le-CSI sebenzisa ibhola in future futhi siyabona i-youth lana ihlangene ngicabanga ukuthi lena indlela community kuyifisa kwethu kube sichubeke netinto leti njengaleti njengenkampani nje sinayo le corporate social responsibility initiative yethu naphana sisondzela nale sive sacela ke vele lokuthi akungabi ukuthi kuyacala kuphindze kuyagcina. Sicale ngabo bantwana labancane ema-under 15 sabadlalisa ema-groundini ethu kakhulu nje lentasi kaLazwane namhlanje bebahlonyeliswa nabo la kulabo labathole number 1 na number 2 kwase kuba nalama team ke lamadzala lawa labonakala aphetha lo msebenzi. Lokhu vele siyafisa ukuchubeka nako sibambisane kuze sitokhona ukuthi bantwana bethu bahlale ba-active, bantwana bethu bahlale bafule engaged bakhoshe etindzabeni letibonakala tingesito etingathi tiyasitana emmangweni. Ikakhulu nalapha nasila kuleti ndzawo leti njengaleti siyabe sesihambisana le milayeto yethu siyinkampani yakwaKobwa. Lokho ukuthi nje siyinkampani lethu ngebohulumende kubonakala sinaka emanti lasemfuleni nasemadanyeni. Siyakhuluma ngendzaba yokuthi emadamu ethu akube ngemadamu lahlobile. Imifula yethu kungabi indzawo tekulahla kungcola. Nekokuthi nje tinhlanti tethu letikhona emadanyeni babonakala phela bangasibo labatawungena batithathe ngendlela lengakafanele. Ikakhulu indzaba yokusebenzisa imanethi sithi thine lokho kuyabese kuyalimata tinhlanti tethu ungathi bangabonakala basebenzisa lokho lokusemthethweni leline lekuthatha imfishi. So imilayeto lesichubeka kusihambisa and through lama platforms la njena ngila khona sihambisa khona lemilayeto yethu. So kafishane siyafisa and futhi sithi misele ukuchubeka nalomsebenzi.